aba bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera 2013 kandi hazaho twabatereninze za Rumanga twari kumwe nabo uyu Kisekedi twari kumwe nawe muri coalition hamwe n'abandi banyapolitiki bandi baga muri opposition y'icyo gihe. Kisekedi uyu perezida cyangwa se uyu ni General Sultani Makenga, umusirikare w'indwanyi karahabutaka wa undi perezida Kisekedi yumva imitsi karega. Ni umusirikare ubarizwa muri M23 babandi barahiye ko bagiye kurwana inkundura kugeza bakuyeho ubutegetsi bwa FDC bavuga ko bubangamiye abaturage maze bakazana impinduramatwara muri iki gihugu. General Sultani Makenga ni umugabo uzobereye by'imirwanire wahereye kera arwana guhera mu gisirikare cy'inkotanyi cyahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ugakurikizaho intambara ya mbere n'iya kabiri za Kongo. Yararwanye kugeza mu ntambara za M23 zikomeje guca ibintu mu gihugu cya RDC. Byumvikane neza ko uyu mugabo azobera amashyamba ya Kongo, azwiho ubuhanga buhambaye mu kurwana ndetse no gutegura urugamba. Ibi byose ni bimwe mu bimugira indwanyi y'agatangaza hano mu karere, ariko kandi ngo ibyo ni nk'igitonyanga mu nyanja kuko uyu mugabo afite ibigwi byinshi cyane koko. Ubundi General Sultani Makenga yize amashuri mbarwa, ubwo yemeza ko ubuzima bw'ubwabwo ari intambara, ngo amashuri azi ni intambara ndetse yewe ngo n'urimo azi kuvuga neza ngo ni intambara, mbese ngo nta kintu azi neza mu buzima nk'intambara. Le gouvernement congolais a choisi les mensonges de manipulation pour se sauver ou bien pour justifier. Ariko suretse kubindwanyi karahabutaka ndetse no kuba yarabaye kimenya bose bitewe n'ibikorwa yakoze ubwo yarayoboye M23, n'iki kindi umwibazaho? N'iki uzi ku buzima bwe bwite ndetse n'umuryango? Ahubwo se ubwo M23 yarwanaga inkundura bikarangira ifashe uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo harimo n'umujyi wa Goma, atigeze agaragara mu bitangazamakuru, ari nabyo byatumaga abantu bibaza bati Makenga wacu yagiye hehe? Abandi bati ese yaba yaraguye ku rugamba ntibabitangaze? Ariko se tutagiye kure, ubundi Sultani Makenga ni gute yinjiye mu gisirikare? Ni ibihe bikorwa yakoze byatumye azamuka mu mapeti kugeza ubwo yiswe generali? Iki kiganiro kigiye kugusubiza ibibazo byose bazaga kuri General Sultani Makenga. Ugiye kumva ubudahangarwa bwose bw'uyu mugabo w'indwanyi y'akataraboneka, wa wundi perezida Kisekedi yumva izina rye umusatsi ukamworosokaho. Ariko nimuntera amabuye kuko ndabizi ko ntawe afite. Mbere yuko nkomeza ariko ndagira ngo nkwibutse gukanda like kuri iyi video, iraba ari inkunga ikomeye. Ikaze muri RDC, mu misozi ya Bunagana, mu bibaya bya Sake ndetse no mu mijyi ikomeye ya Goma na Bukavu. General Sultani Makenga akunze kunyuzamo agakoresha ikinyarwanda atanga amabwiriza ku ngabo ze kuko ni rumwe mu ndimi azi cyane. Afatwa nka Musa cyangwa Musa w'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko benshi bizera ko kubera we n'abarwanyi ba M23 abo banyekongo bazongera kubona uburenganzira mu gihugu cyabo. Uku kuvuga neza ikinyarwanda kandi anabikomora kuko yarabanye n'abanyarwanda cyane, by'umwihariko mu ngabo zaho zari za APM zabohoye u Rwanda. Sultani Makenga yagiye avugwaho ibyaha by'intambara mu gihe bavuga ko arwanira uburenganzira bw'abo mu bwoko bwe. Ubuzima bwe bwatangiye kuri Noheli hari kuwa 25 Ukuboza mu mwaka w'1973. Yavukiye muri Kongo, i Nyanzare muri Masisi, nk'uko yagiye abivuga kenshi. Avuka mu muryango w'abatutsi bo muri Kongo. Makenga yataye ishuri ku myaka 17, ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa RPF Inkotanyi. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga kubohora u Rwanda maze bagasubizwa uburenganzira bwabo, maze bagasubiza uburenganzira abanyarwanda benshi bari baragizwe impunzi kubera ibibazo by'amoko byari biri mu Rwanda ndetse byatizwaga umurindi n'ubuyobozi bubi. Mu gihe cy'imyaka itari mike FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zitsindwa mu mwaka w'1994, ari nabwo ingabo zayo zitwaga RPA zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Asubije amaso inyuma mu kiganiro yatanze muri 2013, Makenga yagize ati ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. RPF n'abarwanyi bayo RPA imaze gufata ubutegetsi mu Rwanda, benshi mu bari bagize leta yariho n'igisirikare bahungiye muri RDC, icyo gihe hitwaga Zaire.
Mu gisirikare cya RPA, Makenga yageze ku ipeti rya serija cyangwa se sergeant ndetse yongereza umukuru wa paratuni y'abasirikare. Bamwe mu bo barwananye muri RPA babwiye ikigo cy'ubushakashatsi cya Rift Valley Institute ko Makenga ari igitangaza mu bijyanye no gutega ambushi. Iki kigo kivuga ko kuba atarafite amashuri no kutavuga neza indimi nk'Icyongereza n'Igifaransa byari imbogamizi mu kuzamuka kwe, ndetse ngo ni nabyo byatumaga atagera kure mu mapeti nubwo rwose yarindwanye y'igitangaza. Makenga azwiho kuba umugabo uvuga make kandi utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame. Makenga yarwanye mu ntambara nyinshi muri RDC, ariko avuga ko adakwiye kubonwa nk'umugabo udashaka amahoro. Mu kwezi kwa 4 2012, nyuma yo gushingwa k'umutwe wa M23, Makenga yahise ajya ku ipeti rya general. Icyo gihe ni nabwo bahise batangira kurwana bikomeye, imirwano yatumye bafata umujyi wa Goma. Icyo gihe Makenga yashinjwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika yamushyiriyeho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi ku basivili. Makenga kandi yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi 10 gusa bawufashe, muri 2013 M23 yarashwe n'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'iza ONU icikamo kabiri. Igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi cya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyu yishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Ntaganda wahimbwaga Tamineta yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu Buholandi, aho yakatiwe gufunga imyaka 30. Igihugu cya Uganda nacyo cyagiye gishinjwa kenshi gufasha M23, ariko ibyo cyabihakanye kivuye inyuma, aho bahawe inyandiko zo guta muri yombi Makenga ariko ntibabikora. Nyuma y'imyaka 8 muri 2021, Makenga na bagenzi be bongeye kugaruka muri RDC. Intambara zongeye kurota zihereye muri Rucuru hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana ntiyubahirijwe na gato, buri ruhande rushinja urundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe Makenga si kenshi yagiye aboneka mu ruhame. Akenshi bya M23 abirekera umuvugizi cyangwa se Corneille Nangaa nyuma y'uko bashinze ihuriro AFC. Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be 3 kugira ngo umunsi umwe bazagira ahazaza heza muri iki gihugu. Yagize ati, sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro. Mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kongo, gusa avuga ko nta kizamuhagarika ku byo yiyemeje. Ati, nzatanga icyo byansaba cyose. Ngayo nguko ngibyo bya General Sultan Makenga, umwe mu bayobozi b'umutwe wa M23. Ese General Sultan Makenga uramwemera? Niba umwemera se, umwemerera iki? Duha igitekerezo cyawe muri comment. Njye nari Anike, wakoze cyane kubana natwe. Imana ikurinde.